Nhìn vào đâu ơi. Nhìn. Woi, masuk ya guys. Ada anak orgil guys. See you and bye bye guys. Sekarang kita mau melihat hasil panen saya guys ya. Sudah nih bos. Mana wadahnya? Tiga makan kamu kalau kayak kental pakai ben Boya. Nah, boya. Benang ko dah ha. Nangkep. Woi, anak kontol.